dobar dan, komandante, selam alejkum i kako god hoćete. Dobar dan, alejkum selam. Merhaba, kako je? Dobro i... Kako zdravlje ovako? Dobro. Sve u redu, Da. jedinice, sve ovako. Super. Slušaju borci. Da. Tu je Stuljo Beginović, konjak bio. Omaha isto popularan u pjesmama. Kava isto popularan. Nekako ljudi ovi isplivali su nekako na površinu koji su prije bili u sjeni i tako. Šta ima za početak o tom nešto reći? Izvolite što ljudi mahom izbijaju na scenu iz neke sjene. I upravo se i stiče ta neka mit, legenda o ljudima iz sjene. O ljudima koji se nešto prije znalo, oni ne mogu biti tako brzo i šta ja znam. U mirnije uslove, smije se znati komandante, šta si radio? Ja sam završio saobraćajnu tehničku školu u Doboju, radio sam sve i svašta, mogu bi reći. Od zidara, vozača, kamiona, konobara u Njemačkoj, pa... Evo sada do komandanta, da. Bataljona. Kako je išlo, samo malo za početak, kako, mislim, dragi gledalci, relativno mlad čovjek, 66. godište, komandant bataljona, lijep uspije. A kako je, trnovit je to put bio, jesi odmah bio izabran za komandanta bataljona ili je to bilo hrabrost pokazana i tako dalje? Pa ovako da vam kažem, u samom početku rata, odnosno prije početka rata krenulo se sa organizovanjem i pripremanjem odbrane protiv agresora koji je u to doba žestoko vodio rat po Hrvatskoj. Mi jadno, odnosno nikako naoružani i opremljeni smo nekako radili i gajili taj naš pokret otpora u vidu Patriotske lige u početku, a poslije evo, u jedinice TO. Ja sam bio komandir 4 u jedinici TO odreda Jela. U to vrijeme sam imao maltene, to je bila 4 na papiru, bilo je jačine jedinice jednog ojačanog voda. Tako sam i otišao na položaj, poslije se jedinica širila, opremala, vojnički sazrijevala, odrađivala i rekao bi da mi je to period koji mi je najdraži život. Taj početni period je tako. Je bilo problema oko nabavke oružja, oko ti, kao što popularno zovu vojnici vojska, MTS-a, materijalno-tehničkih sredstava i tako dalje? Normalno da je bilo problema, mi nismo imali skladišta iza sebe, iza leđa, nismo imali logistiku razvijenu. Tek poslije u neko doba se počelo dobivati određen broj cijevi, zatim sitne, krupnije municije i tako. Imamo sad, da kažem, razvijeno i minobacačku bateriju i protivzračnu odbranu i imamo i savremene jedinice streljačke pješadije, diverzantske đačke vodove. Ima tenkova, izvinjavam se. Pa ima i tenkova od ukidanja embarga četnika prema nama. Tako. To su bezbeli ovi zarobljeni, jel tako? Da. Dobro. To je bio taj početak, gospodine Omaha, može li Omaha tako da popularno se zove, da ne budemo sad tamo zapovjedni, komandant i tako dalje. To je jednostavno. Ja, početak je li tako? Da. Šta je, kako je to bilo oko te ofanzive koja je bila u pravom smislu riječi jaka, od Teslića, od Doboja i tako dalje? Da nam o tom nešto kažeš? Ovako, ja sam završio, to sam zaboravio reći, u vojsci školu rezine oficira u Bileći, bio sam odličan pitomac u bataljonu i kao takav ostao za komandira voda pitomaca u Bileći. Znam izuzetno dobro šta znači oklop, upotreba oklopa mehanizovanih jedinica i kombinovani napad iste vrste oklop pješadije. Mi smo u pravom smislu te riječi doživjeli kombinovani napad oklopnom pješadijom, uspješno ga odbili sa bliskim protuoklopnim sredstvima, a i sa malo krupnim stvarima o kojim bi za sad rekao da nek budu naša tajna. I mislim da ćemo bilo kakav napad takve vrste uspješno odbiti i možda bi nam proširili naše oklopne jedinice kad bi ponovno onako krenuli. Možda bi mi imali oklopnu brigadu, ako oni nakon nas tako. Da, to znači embargo ovdje na ovom tešanjsko-tesličko-dobojskom ratištu embarga i ne treba, šta će?
oko tih stvari, jer ima neprijatelj dovoljno naoružanja da nam da, u stvari da ga uzmimo. Da, ja bi još jednom skrenuo pažnju da mi još nijednom u pravom smislu riječi nismo izveli napad na neprijatelja. Mislim da imamo dovoljno snage i da smo jedna od savremenih vojska mlada, relativno mlada, strastana u ratu, sazrela u ratu, možemo izvršiti napad kad dođe za to vrijeme, izvršit ćemo ga, vjerovatno ne na onakav način kao oni. Mi, oficiri, recimo ti koji su bili meni slični, da ne ispadne da samo ovaj to znam, mnogi moje kolege znaju njihovu taktiku, koristeći njihovo i malo izmijeniš, dobio si mnogo toga. Dobro, a interesuje me, pošto si sigurno puno bio u kontaktu kad je bila ta ofanziva i prema njihovim položaju stvari, oni prema našim, a ti u kontaktu tome i sigurno si planove pravio sa svojim štabom, radio i tako dalje. Mislim o Lisci i njegovoj taktici na ovom dijelu, na ovom prostoru i njegovoj ofanzivi. Jer to je isključivo, gospodine Omaha, njegova ofanziva, jer je on rekao to je isključivo u stvari njegova ofanziva. Pa ovako, ja sam slušao i izvještaj normalno kao komandant srpskog radio Doboja. U to doba on je poručivao da će samo piti kafu i tako, kahu, da neka, da je ušao čak ujela na most, da se vode ulične borbe u Jelahu. Ja to nikad nisam rekao nasuprot njega. On ima izrazito dobro razvijen propagandni sistem, način rata, to je jedan video rata, tu im svaka čast, dobro ratuju. Međutim, da sam ja imao recimo tehniku, ljudstvo, vojsku recimo koja je ratovala u Hrvatskoj u to doba duže nego mi, objektivno da se ustrojila, jel tako? Jeste već ratno ispečena, ja najvjerovatnije to uzim. On to nije uradio, ni će ikad uradio. O njemu kao oficiru lično mislim da ja sam jednom putem rade tešnje poručio da bi, ako je oficir, da ne gine vojska, da se ja i on obračunamo koje god hoće, vrsta naoružanja, pištolj, nož, šakama, kako god će. I odgovora nije bilo? Nije bilo odgovora. Moral? Upravo to, on nije svjestan toga da se ja borim i za narod, za kompletan narod u Bosni i Hercegovini, za muslimane, Hrvate i Srbe. Pukom slučajnošću sam ja, musliman, rođen kao takav, RHB pozitivna grupa, krvna, mogu sam se roditi recimo kao pravoslavac, kao Hrvat, isto se našlo garantujem. I on to nije, on nije onaj čovjek koji gleda Bosnu kao svoju državu. Normalno, jer da gleda je kao svoju državu sigurno ne bi ovako po civilnim objektima rušio, uništavao i tako dalje, jer sigurno se ne misli ni vratiti tu, ni ostati tu i tako dalje. To je logika i normalno. A sad mi isključivo gospodina Omaha interesuje i sigurno naše gledalce interesuje ta ofanziva. Možeš li u par rečenica nam nešto više da kažeš? Jer to je toliko bilo javnosti i s moje strane i od strane Ramiza Brkića i Mirudina i tako. To je bilo pravo jedan pakao baš ovaj dio podneblja, gore od Kaloševića, Mrkotića, Oraš Planja, pa sve dole do Ušća, taj dio do... Pa ovako, da vam kažem, ja sam to vrijeme od jedno 25 dana sa užim članovima komande i spavao u komandi. Spavao, koliko se spavao, 2-3 sata, nekad 5, nekad 6, nekad jeste. A bilo je sati i dana kad smo po 40 sati neprestano radili. Inače, stav moje i stav ove komande da pratimo non-stop situaciju na širem bojištu, bar na ovom dijelu teritorije, tako ste dobro rekli, Planja, Mrkotića, Kaločevića, naš dio odbrane, pa Miljanovci, osnovne susjedi lijevo desno, onda se određuje težište, pod pretpostavci se radi i onda se vrše pripreme u odbrani. Ja vam kažem, što se tiče tih tenkovskih napada i moja diverzantska, odnosno naša diverzantska jedinica mog drugog bataljona je u Mahovima bila spremna u podrumima, čekala na određenim objektima da skoči na tenkove, da čitave tenkove
zarobe, da jednostavno uvježbanošću se popnu, uzmu i zakrenu cijev prema neprijatelju. Pakla je bilo je pakla, gađali su svim mogućim cijevima artiljeriji, haubicama 105, 122, 155, tenkovima, 84-kama, tenkom T-55, vođenim raketama, bliskim protuoklopnim sredstvima, zolje, ose, ručni bacači. I na kraju? Sve smo to izdržali, imali smo par njihovih tenkova, smo oštetili, par je zarobljeno. Transporter tank T-84 i tank T-55 uz sva ta 3 zarobljavanja. Sem ovog u oklopnom transporteru učestvovala mlada diverzantska izviđačka jedinica koja je bila prva upućena na objekat, čak u jednom malu su bili 80 metara pred tenkom, kamionom došli pred njim. Slabo su poznali teren, to je na drugom jednom dijelu odbrane. Tako da su, uglavnom nisam u to doba imao povređenog čovjeka. Svaka čast. I to je jedan dio strategije. A Bilička škola, ona je jaka škola oficirska, je li tako? Pa nama su u to vrijeme oficiri koji su tamo bili, pukovnik Miljko Radošević i sjećam se Kundačina, Tihomir Kundačina, Vučković, govorili da je to jedina priznata kasarna u bivšoj Jugoslaviji u Evropi. Rusi je priznavali, imali smo recimo taktičke vježbe ucnjenog marša po 53-54 km, bojevo gađenje, minobacačima 82, bojevo gađanje svim vrstama seljačkog naoružanja, bojevo gađanje bliskim protuoklopnim sredstvima. I na kraju učenik je došao do toga, uslovno učenik, mislim na tebe gospodine Omaha, da si prevazišao i te njihove pukovnike i tako dalje u ovim dijelovima i na ovom dijelu ratišta. Pa ja vam kažem, bitno je poznat, njih malo stupiti, ja ću vam navesti jedan primjer. Mi smo minobacački vol bili postavili na jednom mjestu gdje su oni mogli uz malo razmišljanja od prve 2-3 mine pogoditi. Međutim, potez je upravo bio takav da sam ustupio od onog pravila koje misle da je tako. Ispostavilo se pravilnim i nijedan vojnik nije stradao. 7 mjeseci smo gađali s istog mjesta, nisu nas nikad pogodili. I to je jedna vrsta i lukavstva i mislim ne praksi, nego da se zna njihova taktika i tako dalje, da se na to kontra. Dobro. Da vidimo sada nešto o sadašnjoj situaciji. Ja, evo, u zadnje vrijeme, ovih dana, intenzivno, koliko intenzivno pokušavam preko mojih saradnika i sebe lično, bila spremljiv vidjeti raspoloženje ljudstva. Mislim da imamo iskaljene borce, ja znam u početnom periodu rata kad smo dolazili i ljudi koji su ratovali u Hrvatskoj po 3 mjeseca kaže specijalac. Mi sad imamo specijalce po 10 mjeseci rata. Ljude koji su voljni, željni da se jednom četnici do kraja unište, da se jednom ta naša... Ali isključivo četnici, je li tako? Isključivo četnici, to sam ja mislim naglasio. Da se jednom ta četnička armada razbije, da jednom Bosna i Hercegovina zaživi svoje prave granice, onakve kakve su međunarodno priznate, a mislim da će taj dan doći vrlo brzo. Mislim da imamo vojsku koja je moralno jača od njihovih, koja zna zašto se bori. Oni su se borili iz početka žestoko, zato što su imali tu finansijski dobiti, recimo ući u jedan Teslić tad u to vrijeme, pa uzeti sve one marke koje su posjedovali muslimani, Hrvati, pa pokopiti stvari, bijeli tenku, bilo interesa, sad toga više nema. Mi znamo zašto se borimo, oni jednostavno nemaju više i mislim motiva, je li tako? Jeste, mislim da se veći dio njiha u 70% slučaja kaje zašto je uopšte digao ruke na komšije Hrvati i muslimani. To je moje mišljenje. Mislim da inače bosanski Srbi koji žive u Bosni nisu svi četnici, niti mogu biti. Po onoj koji vojnoj doktrini, kako su nas opet tamo učili, 3% su oni koji je procenat dovoljan da zavedu sve ostalo. Tačno. Na kraju, gospodine Omaha, koja je bila tvoja poruka našim gledalcima ovako, i narodu i sve? Prvo, poruka gledalcima, da ne kažem sad da ne ispadne da odvajam muslimanski hrvatski narod, da u ovom ratu
muslimanski hrvatski narod mora biti jedinstven, da dotuče konačno jedino neprijatelje četnike, da sav srpski narod u Bosni i Hercegovini koji nije okaljao ruke o svoje komšije, o nas, Bosance, dođe, preda se u prve jedinice kod koji se nalazi, preda naoružanje i da se tim Srbima garantuje potpuna bezbjednost. Druga stvar, da u ovoj borbi istrajemo, a istrajat ćemo i da ne priznamo nikakve ultimatume Evrope, ultimatume takve vrste da se ova Bosna podijeli na koje kakve provincije, brojčano označene, mi nismo stoka, nismo ljudi, hoćemo da budemo evropski narod, to i jesmo. Dobro, a sad me malo si napomenuo, možda malo političko, ali nije, jedna realnost. Ovo baš oko odnosa hrvatskog i muslimanskog stanovništva, pogotovo ovaj dio u Sovi, super odnos, po mom rezonu što sam čuo. Bio sam i dole na onom skupu i tako malo vidio i druženja i tako dalje. Nema nekih ekstrema, nema ekscesa nekih. Je to možda u sklopu, u kontekstu ovoga što si malo prije gospodine Omaha rekao za hrvatski muslimanski narod, možda i poruka, nek dođe gospoda iz Lašvanske regije, od ozdo, nek malo vidi kakvi su ovdje odnosi, pa nek se vrati. Da, nek dođu samo ako će odnijeti prave informacije, koje kakve bljuvotne će odnositi s ovog terena, bolje da ne dolazi. Ja recimo lično kao komandir čete u to doba sam sarađivao i dan danas sarađujem sa jednim Antom Brkićem. Imam zapovjednike u jedinici Hrvate, imam 60 Hrvata u jedinici i izuzetno dobro se slažemo. Imam zapovjednika vatrene linije Antu Kneževića koga ne bi dao recimo za bilo koji političara koji nagovara muslimane ili obrnuto Hrvate da ratuju jedni protiv drugih. Mislim da je ovo, što se tiče, spomenuli ste tu Lašvansku dio dole, da nemaju blizu četnika, zbog toga se međusobno udara, bore se za vlast, ne vide još da još kraj rata nije ni blizu, da ćemo mi još dugo ratovati. Jedan bi slijepila i udario. I jedne i drugi, i kod jedne i druge ekstrema, to nema problema, to je istina, jer ja sam malo slušao i to je istina da tamo. A dok će to tako tamo, po tvom mišljenju, gospodine Omaha? Neće dugo. Pazite, dok određene osobe koje imaju neke lične interese u ovom ratu, interese lokalnog karaktera, recimo meni je bitno da budem predsjednik mjesne zajednice, pa ću ja potući ubiti dva Hrvata da bi to bio ili obrnuto. Vrlo brzo će to narod, bosanski narod, prozrijeti i takve odstraniti kao vjeruškim zahvatom čir. Malo me posjeti, bilo ovo, izvinjavam se gledalci, ovo je pravo ugodan razgovor, zato je malo gospodin Oma malo prije posjetio i zato oprostite što sada posle poruke vama ja opet insistiram na jednom potpitanju. Ovo pregovori tamo, Lisabon nije uspio, London nije uspio, Ženeva nije uspjela, sad drugi kontinent, New York, Amerika i tako dalje. Šta misliš gospodine Omaha o tim pregovorima, o tim malo? Čisto onako kao vojnik, nećemo ulaziti u dubiozu politike, ali čisto kao vojnik, zapovjednik, komandant i tako dalje. Ja ovako da vam kažem, ja sam i vrlo loš političar, moram to priznati, ja sam za sve tvrdim da sam normalan čovjek i kad sam krenuo ovaj rat zamišljao sam Bosnu i Hercegovinu, državu, granica do Une, Save, dole do Jadrana i ovamo do Drini. I kao vojnik se boriti da takva bude, da u njoj bude mjesta i za, kažem, Srbe, Hrvate, muslimane, od ovih dogovora. Pa ajde da vas pitam ja, možete li bilo kom ovom vojniku kome poginuo brat reći, stani ovdje da ne možeš, ili vrati se, ne može se. Svjesni su toga i Amerikanci, Evropa, pokušavaju na neki način da ugase Bure Baruta, Bosna je uvijek bila Bure Baruta, da ugase rat koji može vrlo brzo da se proširi, oni su svjesni toga, zato u Jadran dovlače simulteniku. Moje razmišljanje ovako, što se tiče ovih pregovora u Americi, odnosno u Varšavi što su bili, u Ženevi, da. Mislim da to pokuša Srba ponovno da obmane javnost preko svojih opet pijuna, pipaka,
neće, mislim, uspjeti u tome i mislim da će saveznici, odnosno NATO pakt izvršiti vojnu intervenciju uz pomoć snaga armije Republike Bosne i Hercegovine. Oni će po mom rezonu odraditi upravo posao u smislu gađanja iz vazduha, a mi ćemo odraditi šadijski dio posla jer je ovo naša zemlja. Normalno. Zahvaljujem. Hvala. Ako nemate, u stvari nemaš šta još dodati, pravo, dragi gledalci, bio je ugodan razgovor, za mene doživljaj da ju poznam i predstavim vam. Neće biti, ja mislim, prvi puta. Čućemo se i vidit ćemo se još. Dobro, hvala. Hvala vam.